Pratite emisiju Špica, s vama se družimo sve do 18 sati. Čitajte i naš portal tvca.ba, sve propušteno možete tamo potražiti. A u Sarajevu će od 2. do 6. juna biti održan 9. po redu History Fest, u kojem govorimo o nastavku koji je posvećen godišnjicama završetka Drugog svjetskog rata, godišnjici genocida u Srebrenici i godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma. U okviru festivala biće održano niz predavanja, panel diskusija, promocija knjiga i izložbi, a o svemu tome više će nam reći gospodin Kamberović, Husnija Kamberović, profesor doktor. Hvala vam lijepa na izdvojenom vremenu i što ste došli s nama da najavimo ovaj značajan festival. Hvala vama na pozivu. Evo, s obzirom nekako na ovu 2025. godinu, riječ je o jednom History Festu koji je zaista posebno važan. Važni su datumi i godišnjice koje ovih dana obilježavamo. Vi nastavljate po tom modelu kao i prethodnih godina, 8 godina, čini mi se, ispravite me ako griješim, ove godine 3 velika bloka aktualne teme i danas. Tako je, mi smo računali zapravo da ćemo imati 4 velika bloka jer se stvarno i ove godine podudarala još jedna godišnjica, to je početak velike istočne krize 1875. pa je to 150 godina i čak smo bili organizirali i razgovarali s nekim ljudima, napravili neke koncepte, a onda se ispostavilo da ipak nećemo imati dovoljno vremena da i to uključimo, pa ćemo to ostaviti za neku drugu priliku, ali da, smatrali smo zapravo da je jako važno u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini napraviti razgovore o ovim temama koje ste vi pomenuli, koje imaju zapravo neki globalni značaj. One nisu samo bosansko-hercegovačke, nisu važne samo za našu bosansko-hercegovačku historiju, nego zapravo imaju planetarni značaj. Ako se samo pogledamo, recimo, 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata i mi vidimo da se to u svijetu doista svugdje obilježava, doduše na različite načine, ali vidimo pažnja svijeta je nekako usmjerena na to, ali ne samo formalno završio se nekad Drugi svjetski rat, nego zapravo, ja mislim i da je to važno razgovarati o vrijednostima koje su nekako nastale, izrodile se na kraju Drugog svjetskog rata i vrijednosti prije svega antifašizma, dakle onoga koji je tokom Drugog svjetskog rata uspio izaći kao pobjednik kakav takav i bez obzira na to šta se dešavalo tokom 90. godina, ali dakle krajem ili tokom Drugog svjetskog rata imali smo jednu veliku antifašističku koaliciju, čiji smo mi bili dio, dakle jedna velika koalicija zapadnih saveznika, Sovjetskog saveza i plus naš antifašistički partizanski pokret i u Bosni i Hercegovini, ali i u Jugoslaviji koji je bio dio tog šireg savezničkog pokreta i mi smo mislili da je o tome potrebno nešto reći. S jedne strane zato što je taj antifašistički pokret na prostorima Jugoslavije pa i Bosne i Hercegovine, posebno Bosne, rekao bi, bio jedan od najsnažnijih i najbolje organiziranih antifašističkih pokreta u Evropi. I smatrali smo dakle da s obzirom da se imamo na šta nasloniti i s obzirom na važnost uopće antifašizma, da o tome treba nešto reći. I naravno onda još ova dva druga bloka koja također, iako se tiču možda više Bosne i Hercegovine ili rekli bismo da su više nekog našeg nacionalnog značaja, genocid u Srebrenici i potpisivanje Dejtonskog sporazuma, ali i kad se to promatra u jednom širem kontekstu, onda postajemo zapravo svjesni koliko su to ne naše lokalne ili regionalne teme, nego doista svjetske teme. Jesmo li uopšte svjesni značaja jednog ovakvog festivala i pitanja koja otvarate, o kojima govorite u ovom momentu i važne odgovore koje dajete? Znate šta, mi jesmo festival koji se razvija, recimo, evo već koliko, 9 godina i naša ambicija, i to sam ja od početka naglašavao kad smo krenuli s tim, da nekako o tim ozbiljnim temama i teškim temama govorimo na jedan neuobičajen način, dakle da uspostavljamo tu nekakvu interakciju sa javnošću i mislimo da to ima nekog efekta. Odavno ja mislim da istoričari i istorija ne smije biti zatvorena u neke debele knjige ili istoričari ne smiju biti zatvoreni samo u svoje kabinete, da je tu važno izaći u javnost i ove godine vidimo da to, do duše vidimo da imamo različite reakcije, ali ja mislim da je to jako važno. Važno je komunicirati sa javnošću
I ovo je jedan od načina kako mi mislimo da istorijska istina zapravo treba da se širi u dubine društva. Ako istorijska istina ostane zatvorena u debele knjige istoričara i dijalozi istoričara ostanu zatvoreni u 4 zida, ne znam, nekih sala ili učionica ili ne znam što, onda to zapravo nije dovoljno. Mi moramo izaći i moramo komunicirati sa javnošću i moramo ono što jeste naša vizija ili što jeste naša percepcija, naše razumijevanje prošlosti, dakle, moramo nekako podijeliti sa javnošću. Konačno, mi smo tu zbog javnosti, a ne zbog sami sebe. Kada govorimo, evo, da se dotaknemo i vezano za program oko obilježavanja genocida u Srebrenici, rekli ste u jednom mediju da ste pažljivo pripremali učesnike panela. Znamo, evo, na optužbe gospodina Cerića, oštro ste reagovali. Pa ja mislim da. Moram priznati da nisam očekivao tako oštre reakcije i ni na sudionike i ovih panela o genocidu u Srebrenici, zato što je autorica koja je sad pa najviše došla u predmet kritika. Ja naravno neću ja braniti, ali hoću reći zašto ja mislim da je o tome važno govoriti. Recimo, ja sam čitao knjigu Smrt u Hagu, dakle knjiga koja je posvećena suđenju Slobodanu Miloševiću, načinima na koji je vođen taj čitav proces, šta je iz toga sve proizašlo. I čitao sam neke radove koji su objavljeni u jednom zborniku, to je dvotomni zbornik čiji su izdavači bili 2 univerziteta, dakle Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Tuzli, i 2 velika instituta, od kojih je jedan institut koji se specijalno bavi istraživanjem rata i ratnih zločina, o Institut za istraživanje rata i ratnih zločina i zločina protiv međunarodnog ratnog prava, Univerziteta u Sarajevu. Dakle, tamo je objavljen također prije 2-3 godine rezultati sa jedne konferencije koja je držana u Sarajevu, gdje je ista autorica imala jedan svoj rad. I zašto je to, šta se iz toga vidi? Iz toga se vidi, dakle, jedna teza o kojoj sam ja mislio da je važno razgovarati na našem History Festu, a to je da od 1992. godine na prostorima Bosne i Hercegovine se odvija genocid u čijem sudjelovanju aktivno, dakle, sudjeluje Srbija. I, kaže ona, genocid u Srebrenici, koji je presuđeni genocid kao takav, dakle u Hagu, je zapravo samo jedna vrsta vrhunca onoga što se dešavalo od 1992. Ja sam se i sad se pitam kad slušam ove razne reakcije, kome to zapravo smeta teza o tome da je Srbija 1992. godine uključena u rat u Bosni, da se govori o genocidu u Bosni od 1992. godine i da je zapravo ovaj genocid u Srebrenici samo vrhunac onoga što se dešavalo tokom te 4 godine. Ali razumijem da ljudi sad nekako imaju ili vidim te različite reakcije. Kažem, ja opet ne razumijem. Mislim da su one produkt nerazumijevanja i vidjet ćemo kakve će opet i na samom panelu, kako će to sve biti i na tom predavanju i na drugim panelima koji će biti o tome. Ali kažem, vjerujem da ja ne bih ili ne mogu razumjeti ljude koji misle da je teza o tome da je Srbija 1992. godine uključena u rat u Bosni i uključena u genocid, da teza koja govori o tome da je genocid da se genocid ne može svesti samo na Srebrenicu, jer ona kaže to je samo vrhunac jednog dužeg procesa i kažem, ne razumijem kome takva teza smeta. I mislim da ne mogu ulaziti naravno u pozadine, mnogi traže neku drugu pozadinu i ovih reakcija. Ja mogu pretpostavljati da postoji neke druge reakcije. A naravno, kažem, evo, bile su 2 reakcije na koje sam ja jedino reagirao. Odgovorio sam na zahtjev Udruženja žrtava genocida, zato što izuzetno cijenim žrtve i mislim da je to jako važno i mislim da se na njihove glasove niko ne smije oglušiti. To naravno ne znači da mi njihove pozive i njihove glasove trebamo slijepo slijediti, to nikako, ali ih treba čuti i ne smijemo se na njih oglušiti. I zato sam jedino na njihovo zahtjev i reagirao. Rekao sam da mislim da nisu u pravu i da izvole da dođu, o tome možemo o svemu razgovarati. I reagirao sam na taj napis Efendije Cerića, zato što
to su prenosili i neki drugi portali, ali ja doista mislim da Efendija Cerić, s obzirom i na svoju ulogu koju je imao, zaslužuje i on zaslužuje zapravo puno oštrije reakcije nego što sam ja učinio. Ja sam se trudio da i tu budem vrlo umjeren, ali ako znamo da se čak i islamska zajednica, čiji je on Reis Ulema jedno vrijeme bio, znala ograđivati od njegovih stavova, onda bi to bilo dovoljno da nekako razumijemo o kakvoj moralnoj osobi se radi. I sad ja naravno nisam htio još ulaziti u neke druge stvari, što su neki drugi primijetili kad je u pitanju Efendija Cerić od ovog Cvijeta, Srebrenice i dalje, tako da to su sad stvari koje ulaze u neki moralni habitus Efendije Cerića. Gospodine Husnija, razgovarat ćete u okviru ovog festa i programa o Dejtonskom sporazumu. Znamo da nas je predmet u svakodnevnoj raspravi i brojnih diskusija u političkom životu. 3 su panela planirane, ili tako? Možemo li evo čuti malo više? Tako je. Dakle, mi otprilike smo planirali da u svakom od ovih događaja koje smo govorili o Drugom svjetskom ratu i o genocidu u Srebrenici i o Dejtonskom sporazumu imamo više panela. Dakle, da to ne bude samo jednostrana slika, nego doista da imamo, da to pokušamo nekako gledati iz različitih perspektiva, jel? A kad je u pitanju Dejtonski mirovni sporazum, mislim da je to doista jako važna tema. I mislim da su naši sudionici opet brižljivo nekako birani, iako sam ja u početku imao ambiciju da, pogotovo kad je u pitanju ovaj naš nekako kontekst, možda okupimo puno više ljudi koji su izravno sudjelovali u dejtonskim pregovorima. Ali sam se na kraju odlučio, kažem, iz raznih razloga, nekad zbog nekih ljudi koji nisu mogli prisustvovati ili nisu htjeli odgovoriti uopće na moj prijedlog da sudjeluju u tim panelima. Ali smo se na kraju odlučili dakle, da na jednom panelu okupimo članove predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine 1992. do 1995. Neki od njih su izravno sudjelovali u dejtonskim pregovorima, profesor Komšić recimo ili Miro Lazović. Neki nisu, ali su bili svakako akteri tih događanja i nekako su bili uključeni u proces ne samo pripreme dejtonskog pregovaranja, nego zapravo svih mirovnih pregovora tokom rata, od, ne znam, profesora Jupa Ganića, Tatjane Ljubić-Mijatović, Stjepana Kljujića. Dakle, uglavnom svi članovi, sad živi članovi predsjedništva će biti u jednom panelu i tu ćemo pokušati s njima nekako razgovarati o tim nekim unutarnjim razumijevanjima Dejtonskog sporazuma. Koliko su oni aktivno u tome sudjelovali, da li imamo nešto što oni sad mogu nama otkriti, a što ne vidimo iz raznih stenograma, pregovora ili onoga što smo znali do sad u javnosti. Jedan drugi panel, ja mislim, jako važan je isključivo akademski panel u kojem će sudjelovati nekoliko istoričara iz Evrope i Sjedinjenih država i koji će govoriti o tome da li mi nešto, a svi se bave ratom i 90. godinama, da li mi sad nešto imamo novo što do sad zapravo nismo znali, a što se nalazi sad već u njihovim arhivima koji su u Parizu, recimo Berlinu, ne znam, da li su oni pronašli nekih novih informacija, novih dokumenta koje sad mogu podijeliti s nama u vezi sa dejtonskim pregovorima, pozadinom dejtonskih pregovora i tako dalje. I ja mislim da će taj panel biti važan, ne zato što njemu sudjeluju samo strani istoričari, recimo, sve su to istoričari iz Francuske, Njemačke, Sjedinjenih država, kažem, ali mislim da u tim, pogotovo u tim glavnim gradovima, glavnim pregovaračkim centrima, dakle, oni su mogli naći nešto što mi do sad nismo, u što do sad nismo imali uvid. I još jedan panel koji bi mogao isto biti vrlo zanimljiv, to je dakle ovaj razgovori sa nekim ljudima koji su iza 1995. godine bili zaduženi za provedbu Dejtonskog sporazuma i za tumačenje Dejtonskog sporazuma. I tu smo odlučili da razgovaramo sa nekim od visokih predstavnika međunarodne zajednice koji su obavljali tu dužnost u Bosni poslije 1995. Neki su prihvatili biti dio panela, neki nisu iz različitih razloga, ili su na putu ili prosto u to vrijeme imaju neku drugu obavezu ili su u pitanju neke druge stvari, ali uglavnom svi su odgovorili vrlo uljudno i oni koji će doći i oni koji neće moći doći, oni koji ne dolaze našli su razlog zašto neće doći, a oni koji dolaze oni će valjda reći onome šta su to oni radili kao predstavnici međunarodne zajednice poslije 1995. godine. Naprimjer, mogu reći da će jedan od sudionika biti
od ovih i stare garniture, recimo Mihael Steiner, to je njemački ambasador koji jedno vrijeme bio zamjenik visokog predstavnika i to odmah napisano nakon 1995. godine. On je jako bio je neki korektivni faktor. Ja mislim u vrijeme kad je Carl Bildt, koji je imao takav odnos prema, i danas ljudi uglavnom imaju neki negativan odnos prema njemu, ali Mihael Steiner je bio, prema Bildtu mislim, ali Mihael Steiner je bio njemački ambasador koji je imao izuzetno važnu ulogu i izuzetno pozitivnu ulogu u Bosni po 1996. 1997. godine i dok sam ovo pripremao, jednom sam pričao sa profesorom Ganićem, pa i nedavno koji mi je rekao da je imao jako dobru suradnju recimo sa Mihailom Steinerom, pa evo mogu reći da će aktuelni visoki predstavnik biti jedan od sudionika, što znači da će i ovaj panel poprimiti ne samo ovaj neki istorijski kontekst, nego će imati neki aktuelni kontekst. Jel? Hvala vam mnogo još jednom što ste izdvojili vrijeme da najavimo History Fest. Puno sreće vam želimo i tokom History Festa, ali i u daljem radu.